Nagtenag ti maysa a disgrasya ti naragsak nga outing ti agpapamilya kalpasan ti panakaaksidente ti nagluganan da nga MPV ti National Highway asakupen ti Barangay Dilavo iti ili ti Pasukin. Tilugan ti naglaon ti sangapulo ket maysa nga individual karaman ti tallo nga ubing. Basar ti maysa kaditi pasahero, naggapu DJ pagudpud ken agawid da kuman ni San Esteban Ilocos Sur. Naidong parday ti barrier ti igi ti kalsada arason na natulid ken nakupi-kupi ti sumagmamano paset ti lugan. Lalo po, narinig po namin na muna na lang siya. Yung gumalunggan na lang siya. Yun po, kasi kami hindi Opo. yung nangyari. Tapos paggising niyo po, Yun nga po, nakatun na po kami. nandito At na opo, natumba na po kami dito, paggising po namin. Oh. Anong nararamdaman niyo ngayon, ma'am? Siyempre po, nervous po ako kasi hindi ngayon lang po sa akin nangyari ito eh. Oo. Kaninong sasakyan po to? Sa bayo ko po. Parbangon iti nagbiyahe ti grupo da nagturong ijay pagudpud. Impaganit-get na saan met na nakainom ti driver. Nung paalis po kayo sa pagudpud po, inaantok po ba siya? Hindi ko po alam, sir eh. Ay, hindi pa. Opo, hindi ko po alam kasi talaga. Kasi nasa likod po kasi ako eh. Magkakamag-anak po kayo, Opo, ma'am? magkakamag-anak po. Kamag-anak din yung driver? Ano po, bali bayo ko po siya. Baya. Wala naman nag-inuman doon, ma'am. Ano naman po, Kailan po kayo umalis sa San Esteban po pala? mali ano po, magtutu. Kaninang madaling Opo. araw. So wala pang tulog simula noon. Insigidaan na itaray ti balay pagagasan ti sumagmamano kadagiti pasahero, gapu kadagiti sugat as sinagabada. Nagkitkedbet na nagpa-interview iti kamera ti driver, ngem na nakamat na abay iti panagmaneho na, adda nadalanan na nga abot ti kalsada arason ang na-outbalance ti lugan ken natulid da. Manarimaan pa'y laing ti investigasyon ti pulisya pakaseknan ti aksidente. Ti palagip ti pulisya kaniti motorista ket iti kanayon nga inda panagan-anad saan ni napilitan ti agmaneho no makaturturog wenno nakainom ti arak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.